Gospodine, možete li vi preuzeti samo mikrofon da pričate za medije? Može. Kakav je ovo mikrofon? Evo ovako, predstavnici medija, hvala vam što ste došli u ovom velikom broju. Prevaren sam. Pokrađen sam. Znači, u Čengiću sam imao 12 glasova, na rezultatima 0. U Zagorjima sam imao 17 glasova, 0. U Suvom Polju, gdje sam očekivao veliki broj glasova, 26, imam 2 glasa. Batković, moj sjajni Batković, kog sam imao veliko povjerenje, znači tu sam trebao da imam nekih 170 do 200 glasova, ispalo da imam 7. Idemo dalje. Obarska, moja familija, moje selo, gdje sam trebao da imam 500 glasova, upisanih 500 glasova, znači sve sam trčao, obilazio redom. Imam 6. Znači, moja familija je toliko dobra i jaka. On su uz mene. On su dio mene. Nemoguće da oni imaju, da su mi samo toliko dali. Znači, prevaren sam, hoću ponovo da se broje glasovi.